Kebo 1% pan corruption keb oro raise kai me ang challenge kai borok proman kai man ke borok narok wanan nang ya interview ni bagai prepare kai di merit list angkor jakmani jagulo जों नुबुइ मानखा गोबां मा हायके जे कायसा पॉइंट कायसा एडमिट कार्ड नि नाम्बार इनके 21412 आरो जों नुबुइ मानखा जे आ एडमिट कार्ड बो परीक्षा जायखिया ब्लैंक इनके अब बाहायके मेरिट लिस्ट आ जे नाम्बार एडमिट कार्ड नाम्बार फाइ मानखा actually abo je blank nukmani abo chini official website do tau kuno chung admit card ro nai maya tabu actually students ro candidates ro borok private website do se borok nayo chini official website do inke tabuk chung abono hide kai ka bui public tai nice nai maya chung chini website do abo tabuk hide kai jak se kintu 21412 abo inke Butia Deporma Bupani Bumungke Bisomuni Deporma Bo Bisalgor HS Kulo Porikha rejak tai bo qualifying mark manjak je borok private website dot nayoi sanai rok bo ai number krei details krei bumung se krei nai sanai rok borong ni bagai ang san jungo obo Butia Deporma Bisomuni Deporma Bisalgor HS Kulo bo porikha rekha bo qualify bengjak 21412 roll number jeta narok je samani abo private website ya chini thani bo totong bo porikha rekha boni attendance betongo tai boni result rok bo chini thani tong इनके सर ताबुक ओम हायके जे आलादा कतार just obo sudu ya do 21412 ya tai kaisa betongo 26259 inai tai kaisa bumung betong bongke Pollok Depnat Bwkha ne bumung ke Subas Depnat bongke Berian English Medium School Mandayo bo porikha chukha bo qualified na uduita number ang social media onuk ka boi share kai lai mani kuno detail se kare borok porikha se achu ya bai ke qualify kai abo bo private website on nayoi borok abo hai sakha ang sai meya kintu chini thanile abo totto tong 21412 by 26259 urul number kai nei no tong इनके ताबुक आ जगह नि ताबुक जे TTADC नि जे वेबसाइट दंमनि एडमिट कार्ड जे दंमनि तामनि बागै हाइड खालायजाका ताबुक अमा हाय जे कंट्रोवर्शियल अमा हाके नुइ दंमनि बोलो बो स्कैम खालायजामनि बागै न अबा हाके वेबसाइट जे एडमिट कार्ड हाइड खालायजाका पब्लिक रो ओपनली नाय मानलिया माने ट्रांसपेरेंसी क्रिखा स्कैम खालायमनि बागै तामो फिरक न actually jung a admit card rok tau phan judi tongkhe tamang khamu je chini soiso pass tabuk je qualified candidate rok borong ni details kaisa check goi sabo borok pass engkai nai joto boi check khai nai mana borong ni admit rok tau pan chini website do judi tongkho inke oro anybody je kuno borok pan 2 number khai mana nang le pass ingjak chung no rang di nana pass khai ro wan no nei line khai di chung bai nei obahai irregularities khai nani chance tongo aboni bagai no u admit card no chung tabuk public ni bagai chung hide khai mani narok je kuno sondeho tongke narok phai anytime chini office of phai nai phai man abo borok sabo bo porikha de ka abo narok boni attendance banai phai man tai chini website narok no pnugan no chung je hide kai ka chung le nai man kintu public ni thani ke chung hide kai ka karon inke u result je remani by borok abo khai mano onek kisu khai mano inai no chung tau hide ma khai ka ताबुक अपनो तै तो ताक बायबा जे एग्जाम बंगिया को अपरो के बुपुरो को खाजाक न बबाहाय इनिशिएटिव ना हाजाका chung 20 tarik rok abo nisimi chung baiba chingnai chung asa khayo ek saptah ba 10 din bising no chung abo khai nai baibana nai chini baiba inke chung
team already approve unja jeng team kai tham khai team khai nai lottery system nai sabo bo team sab no interview nan nai abo kep simon gla jedin pungo interview ni age adino bo team bo roll number of no interview nan nai adino se simon nai abo ni age bo team bo roll number of no interview nan nai kep abo simon gla abo actually Chini Honorable Governor of Tripura bo suggest khai ka abo hai narok randomly khai sab bo team bo interview both sab no interview nanai abo o nuk yate o KBC yate abo hai narok khai ke sab che hamnai ne Chini Honorable Governor de suggest khai abo anusare no chingbo chini personality test by interview plan khai ka 20 tarik ni simi no cheng nai Gesarta kisa sun nabun man kha Maharaja Pradut Kishore social media wo phai samani cut of mark thingni bo samani yaglono cut of mark je board ni percentage declare khajaka abuni sikang tang bagi khajagli actually cut off mark inke usually narok TPSC result ba onno rok pan narok nai kem nai di borok roll number simi sero bo roll number rok written no qualifying ka interview ni bagai ba mains ni bagai hinai borok just roll number simi sero TPSC rok pan je kuno SSC rok pan specific cut off mark by notification ni loge borok usually reya aboni bagai bicheng berelia chini maras samani pore cheng uno mia corrigendum khaye cheng reka sab ni besek cut off marks cheng o je khaimani narok sai mano total besek ST candidate tong total SC besek candidate tong total UR candidate besek tong aro chini result to already besek percentage man nai rok besek o tamin mani songkha abo chin already result chini result to mia result ni corrigendum already tongja narok nai mano Gesarte kisa je result rumani bisingo chung nukui manka you are 65%, ST 61, KSC 52. Amte ke je cut off mark result mani wo. Aro tipra sarok no obahai ke je edisini bukhakte sitlangjak mani ba. Gobang talent chini chrai rok no judin rena thangkang ke tabu oro 61% je cut off mark yang SC ni bukhakte ngke 52% cut off mark ngai thong ke. Tamni bagi hake khlaijaka public je main sing mani public rok ni je pros no actually narok saimano chini written examination ole chini ST candidate Bwkha narok saimano qualified candidate Bwkha so chini ST ni cut off 61 angka whereas SC rok ni ke only 52 ongai thangka candidate songkha bakom chini ST song qualified ang manisuk asuk SC rock comparatively unglia abon bagai borok ni cut off mark 52 angka actually narok simon cut off mark inke lowest mark se 52 inke joto SC 52 ya 52 ni sakha mannai rok borok se inke 61 inke ST ni bagai inke 61 ja ST ni inke 61 ni simi je sakha mannai ro tai UR ni inke 65 minimum mark 65 ni sakha mannai ro tabuk UR of chini ST ro kabang ma already manjak UR 65 inke 65 ni upor chini tiprasa UR ni qualifying mark mannai tiprasa kabang ma nukjaka tar mane chini tiprasa ro written examination no comparatively kaham khai kha inke tabuk obahaino koktuma kasai phaika je scam oro bahaino tei waisa katal ke scam phika inke chung nugui mankha amai ke social media ra bo je additional siuni account by kaisa NGO yakam foundation no 1,51,998 টাকা abongkha 7 tarik 1,51,000 abo inke actually yakam ni account o ya ani account o se
Bwkha ang nije khud jokhon question print kainani thangpro prai ang nije thangka yakam ya jeng yakam no inke just third party payment ni bagai jeng use kaimani prosno yakam print kaya karon third party tam ni bagai makaimani karon inke jeng honorable governor jokhon ano Bwkha ang recruitment board chairman ong manipore bon nije ano ringei nung bahay ke kainai ni plan rok tamo inoi tai suggestions rok Bwkha ani plans rok nawe bo ano singka nung tawo prosno se leak ung paijak ingke tai sa leak ung yatri nung tam prostuti naka bahay ke kainai ni prosno rok le asik 26,000 applicant tong maniba asik prosno kembang nung boro print kainai Tripura de kainai bayre de kainai ne ingke ang Bwkha ang sakha ang bayre no kainai nei ang abok plan kaimani ingke bill rok le bai kerenai ba nung case derenai na abo bahai renai ne ana singka ingke ang sakha case le bai renai case le ria abo office through the bill kainai ne ang sakha ingke office through the bill kai ke nung bo press o prosno print kai kan ni office ni brok sai manglak de ingke ini office ni brok a preso juga kai ke tai sa prosno lik ingke le ingke ang sakha bobohai janai his highness no sempro ingke his highness chini governor no suggest kai ka third party payment pan janai abo ingke ke ini bisas ni third party payment ingke tai ke besilia ingke ang yakam foundation binoy ani trusted friend boni NGO yakam foundation boni through te borok no just borok ni bungurang deka borok je press actually je press ang tangai print kai mani abo arowo borok no renani bagai just confidential ton nani bagai karon ingke age prosno leak ngai no main exam cancel ng manasik borok osubidang ka abo confidentially খুব strictly kayai ton nani bagai no third party payment just yakam no jeng use kai ka yakam oro kuno prosno print kaya prosno ang nije se ani pen drive bai tangai preso ang nije se tangai rekha ang nije print kayai 4-5 din tongai ang pai ka yes sir tak ako sagate question tong tadi ang yakam ni tiyo ang taisa sawan tabuk edisi authority borok abo kai manu they can always inquire dek borok todon to kai nai manu yakam foundation actual je press print kai nai rok besuk bill rekha tai yakam foundation besuk bill rekha oro kabang rang den naka yakam hinay borok todon to kai tu karon ingke je preso ang print kai mani borok ni standard rate tongo asuk page ni prosno asuk songkha print kai ke besuk khorcho thangnai joto abo saimano standard borok ni rate tongo press ni rate chini oro besuk prosno print engka abo ni onusare de rate naka borok printing press rok na kabang ma rate no ruway naka abo todon to kai nai ting ang ro clearly san ni tango je aro press print kai mani actual money no jeng yakam ni account to transfer kai mani abo inke 10 lakh something prosno print kai nani packing transportation joto mile boy abo khorcha sir ta question sir take a question tabling jera account yakam ni account use kai jaga sir nin account use kai tang yakam ni account use kai jaga sir ani account direct use kai mani inke actually ang nije pan bahai ke matong abon ni bagai ani account no use kai dia ani account nije ni account to chairman nije ni account use kai mani bolte ang I did not feel nice karon senior honorable governor nije ba suggest kai third party payment kai dina tau verify kai tu check kai nai tu
rate kabang din na ka na ororang Scam kay mo dato. scam kay man dito. Most welcome. No problem. Je press ni ang print kay tub mani. Preso. It is very standard press. Chini Tripurani ang university ni Bumungrok ang mention kaya. Kintu Chini Tripurani University rok bo. Press nino borok ni question rok print kayo. They are very professional. Borok खूब confidential ethics maintain kayo. Borok prosno rok print kayo. Narok joto Simon kana chini question ni standard rok bo. Bahay ke packing kay ka bahay ke abo. Including OMR ni carbon copy. Narok Simon no tawag question bibinno porikha TPSC pan je kono porikha rok pan. OMR ni carbon copy ke beraya. Kintu chini prosno wo carbon copy tong nai di. Karon bo OMR submit kai ke bo ni OMR ulode bui de manipulate kai maya tei jeng borok no OMR ni carbon copy sohor ka. Ingke tabuk chini result rok jodi bui asik scam in mani rok abai jodi tongke borok ni carbon copy tu bui paye challenge kai di ine ang saja. Phung ni ang achuk jak tini duijon simi se payo. Borok score borok ni score 9 ang sakha narok no ba narok ni OMR sheet ni carbon copy rejak narok besik score kai ka abo narok Simon no ingke abo tu boy nai pai di narok ni result jodi chung dui number kai mani tongke inai sajak duijon simi se payo yang le social media rok ingke kuplung pura scam kai ka abo kai kai duijon pai nai rok ni ang nai ka krok sa ingke abo tamin mani das bo ingke actually acid kanani bagai tong mani bo acid ni jaga UR ke ba boni ingke tamo UR mark so boni pailia ingke boni number qualified candidate of pailia abo hai kroksa man khatini painai tai kroksa ingke boni marks just 61 cut off ingke 60 marks man nai ba ek mark ni bagai sonde ngai pai nai ka jung penuk ka bono. So you can always come and check narok besek mark man kan ni OMR sheet copy tu pai di jung nai rowan penugan narok actually besek man ka. Sir ingke tabuk bus kami 20 tarik ni ya gulono bai ba taisa exam finai. Tabuk to student rok ba hai ke candidate rok je abo hai confuse ngi to mani bukha udrum ngi nai scam ka ne ma ke ka ma ko ka sai to mani tabuk board ni phasing te ni tang saklai mung tong na Kuno confusion kroi poriskar oro ke asik allegation kai nai rok ang salsa chu ke phaiable written ro phai di objection ro phai di ke kuchu phaiable phairak ya de tamsia ang ba masaya borong no warna ya bunai ang phai di nei no sa ke phaya kuno confusion kroi kuno doubt kroi result is free and fair ke 1% pan corruption ke oro raise kai me ang challenge kai borok proman kai man ke borok narok wanan nang ya interview ni bagai prepare kai di narok eligible abon bagai narok man ka tai confuse nang ya interview ni bagai narok kam prepare kai pai lai di oro tai kuno confusion kroi narok saimano narok ni merit besuk tong abon ni bagai sin narok man bui je sapan bazaro sateng ani age personal league ung mani bagai tabu personal league rok ungka NGO rok nui through discipline kayo NGO rok maya ina sa asik kok kabang sanay rok narok phaidi beskango ano proman penuk di je man ka ba narok qualify so pass jon qualify candidate tongo narok ni atyo so jon rok betong kana krok sa krok ni borong no sungdi juga juk nai di borok tik eligible de eligible ya. So students rok jara qualify kai nai rok kuno wanana ni kroi narok ni 20 tarik ni simi jeng interview as per schedule no jeng kai ni chesta kana unless untoward incident rok okay jeng atarik ni simi no jeng nai jeng narok ni interview ni bagai jeng abon nai tamin mani no schedule renai bo tarik on rok ni interview kai nai abo jeng narok na schedule
interview schedule chini website ono ching upload khaina sir tabuk je 605 jona je merit list tiklajak mani butni phasing tai abuno final ang khatai kuno abuno rate bhasiga naam har kuno to actually ang sable jodi genuine case rok jodi phaike hoito chung authority no phunugoi maybe we will have to rectify about TPSC rok bkhayo jemon thaising ang saja khroksa das sam das bo phaika boni UR of phunukjak actually bo ST boni certificate so phaye jomarka ang ano UR phunuk mani bagai ang qualify ang lia actually ang ST se an application of or SC se ang SC se an application of SC se inke obai genuine case rok jodi phaike chung borok no deprive khaimai able obai jodi ek duita genuine case phaike chung notify khayan chung authority ni biskang putap khaye rok sai manan otherwise je tamen mani 605 je chung first result declare khaimani abon numbers rok sir take a question sir final answer ki riya kare there are result published khaija ka hne take allegation ka samani sir mane without the website answer final answer ki riya puila furu je correction khaimani jagalo actually narok sai mano by competitive exams ro mani pore borok answer ki ro chung ba exam ni pore answer ki upload khai ka chini website upload khai chung time rakha pasoi din time rakha narok ni kuno answer ki ni against narok abot sathai tongke sadine abai kabang ma students phai ka borok ni sathai rok sakha inke discuss ba khai ka kabang ma rok bai ulo chung aboka nai o answer ki ro examine khai finalize khai ka abon ni pore je final answer ki no o je age provisional answer ki ramani ajaga no final answer ki raja inke students rok answer ki publish kaya hin mani ro abo actually not correct chini website on id chung TTADC website on rok tangke oko documents so thangdi documents so narok tangke arok kabangma option to documents ni bisingo recruitment ni documents related narok naike prothom sobche sakha no answer ki nei reject to already je final answer ki already reject se abo brok chini website rok na yawe brok hai samani abole angya sir ngate kisa admit of not to no je kaisa katal website ko khlaiye je aba hake bibram to khai tongani je katal a website snamai khai tongani apni tilenor of board ni phasing tei kuno initiative ba affair khane nam hai kuno nana haja ka process actually chanai rok much confused in mani ke private website kaisa tongo aro tau pan chini age chung admit card rok students rok no print khaina ni bagai subida khaina ni bagai jan admit rok print khaina bagai subida khai khulok tong pro chini data sab jani khok mani khana ike chini data rok nai bo alka website private website khulogoi tongo chini students rok a website on nai no bo bumung kroi bo number kroi rok hinai tong nai rok a private website nai no khayo inke a private website sab angka tabuk chung tonon to khainai ang authority ni biskango ang putap khainai actually obo kabangma students ni details aro tong mani bo khogoi aro chini TTADC ni data bo separate private website khai mani abole illegal so I think legal action boni against so chung nanani nangnai karon ke public no bo bibranto khai tong confusion tu a website ke utamo website pumo website ni bumung ke abo isa manai nai narok ni thani pan tong kana abo ke isa tong ko a website ni bumung ke render https://adc-admit.onrender.com inai onrender.com inai ZDO admit card inai abai kaisa tongo chrai rok obo rono nai confusion ongoi tongo abo ke ADC authority ni website ja abo private website
ঠিক আছে